Vrste prideva prema značenju. Naučili smo da su pridevi reči koje označavaju osobinu nekog bića ili predmeta, odnosno pojma označenog imenicom uz koju stoje. Drugim rečima, pridevi opisuju imenicu uz koju stoje. Prema tome, svi pridevi odgovaraju na isto pitanje. Kakav, odnosno kakva, kakvo. U zavisnosti od toga šta pouzdano znamo samo na osnovu značenja prideva, razlikujemo i vrste prideva. Ukoliko pridev odgovara samo na pitanje kakav, bez druge informacije za koju možemo pouzdano da znamo o čemu se radi, u pitanju su opisni pridevi. Ukoliko pridevi svojim značenjem upućuju i na informaciju od čega je nešto, to su gradivni pridevi. Ako znamo čije je nešto, u pitanju su prisvojni pridevi. Osim ovih značenja, pridevi nude informaciju gde je nešto. To su mesni pridevi. I konačno, na osnovu značenja prideva, pouzdano možemo znati od kada je nešto. To su vremenski pridevi. Dakle, koje su vrste prideva prema značenju? Pridevi su reči koje označavaju osobinu nekog bića ili predmeta. Prema osobini koju označavaju, pridevi mogu biti opisni, označavaju samo osobinu, lepa devojka, veliki grad. Gradivni označavaju i materiju od koje je neki predmet, drveni most recimo. Prisvojni označavaju pripadanje nekome ili nečemu, Nikolin sin, školsko dvorište. Mesni, mesto kojem pripada nešto, gornja polica. I vremenski, vreme kojem nešto pripada, jučerašnja predstava, današnje novine itd.